你还有嘛？关这，也要来讲那个，好的。ಸ್ವಲ್ಪ dragon flight doji pen hi khatbe nan dragon flight doji na kan sei de jo anh kêu tôi đi vào chỉ thấy cái lạ vậy ngon đây là ngạ anh kêu tôi đi đó không cả cái chuyện cái gì đi mà nang sei ki ngai di ya chon pi ka sei du ha Cô em đi rồi đi vào không? Sao pa go lang ham kita ang boy pina pang behla. Em đi rồi đi vào không? Salar kia ben. lắp san tụi ha Cái gì cho nên càng ngồi đều bên đây là lên chu không được rồi đi cái chu Ko din ke pan. dragon flight doji na le dragon flight doji ki chu masa kan sei kita ikut dragon flight doji ki chu candle hi itu ta orang ke suku tadi ama satu itu ni ke ta cái gì á tầm mà cái yes ya ha is 26 lang hi phau talong ai la ka sei hi lang quân địa thì mình sẽ làm chuyện là ha dragon flight doji ki chu market hi hin sei tha lang ki to market hi hung khi hing ta cho san tam ta hung ta san tam ta hung ma aki chai na lang le hin anoi langa hi asan hi ta green hi ta candle khat hi anoi lang hi an pha le ma hi ta hi atung langa ya hung tum pa na dragon flight doji ki chu hi chi hung ki form pha le hi chi sign hi hung pha ngi nya le market hi hung ki reversal ta ti heading ki cho de he ni cho red candle hi khisu ya green candle hi kal to so ner ba ta hung kal to na itu candle hi velo chun hi ta hi hum na mun tam ta mata hung khisu jing la chu i bai dinga le dragon flight doji hi chi pen be hi form nga de na hi chi pen a form hi chi a form lo ta yang le hi bi ham nga ding ti le hung khisu jing la chu am na chu hung khisu jing la hi dragon flight doji form wang le candle pattern adang pp form am example a chu ni ta hung khisu ta ti le chi a form ta lo yang le bullish candle le ta khat bullish ka ti chu engulfing na engulfing candle le ta khat form nga de ya ko na he hung lian to na ding na nga ro ni chu
ama sa class ho chu revise ga bolwa le engulfing candle ka ti pha le engulfing candle ka ti pha le he diu ka tu red candle hum ta cho red candle ke thum hum ta e ama thum li ham pha hum ta e tam ta hum ta ti te ale hi cha hi mo to nai lo ti ne cho hila hi dragon fly doji ki tu hi ta he hum ki form na ti da hum ki form alo le noi la nga he chi bia hum hi ta hum chi ya candle hi ta hum ki form ti hum pha le market hi abana he red can grid candle om ding chance om na market hum ki reverse ni cho ale dragon fly doji tu tum te to hin bullish engulfing candle chu revise na ding in bullish engulfing candle chu ka ti ma bonga chu candle amasanga khalani ham khali thum ta tani ta ta I choi candle len ta khan an wal thum ti ne cho ale green candle len ta khan ki form de na engulf ku ti ya jo ti pha len buy ball he ta buy ball ding stop loss lang lang kan ki koi ding sl langa ki koi ding lai buy ball ding ti ta profit cho iman hoi lang ham ong ki su na ki patnam kan atu langai ti piang pat ki set de na ta ki ta he ka to ding na pha pha profit nam da ki set ki le bullish engulfing ata cho ale tu hin bearish engulfing candle chu pi ham ti le a green candle ki form ti ta tu example in market uptrend in chi ta a green to red candle ki form ni ta hem hi ta chi chi a sang ta hong ta candle he hi sang ta hong ge yo wa hi market nai hoi ta yu du tri pem ti le hila hi dragonfly hi ta le hila candle lang khat am nan chu gravestone doji chu pi ham ti le gravestone chu chung nga ko na the t opposite na hom na le hi hum pha le market ki reverse ta tia he na ki reverse kha lo bai the yang a ki reverse ni chance o me tia he na ki zo di ta cho na candle market ki dan cho ale to green ke me the cho ti le gravestone doji ki cho gravestone ale gravestone ta ya topic ga revise le lahi bearish engulfing candle ka ti ya cho bearish engulfing candle pi ham ti le candle khalen niam khali an wal thum candle no ya he candle le ta khal red candle hum ki close ne cho na non ji phale atung no ji ta ta atung ji di chui le candle he ta ki jom thala atung no yum lo ho he mari bu zo candle hum ki ti ya na ai ti ya to ai ho he the ni nga chu ka ji lo ya chung lo he ta he hum ki de he de cho engulfing candle chu na engulfing candle hum ki ti le aval thum ti nei cho ama sanga te ni sanga sao zo na ti chu hin tin choi le candle body chu le thu pi be ya doji ki ti pa chu ti gravestone doji ta chu ai si pa chu gravestone doji na le ti vela na hi ti dragonfly doji and form ko na market kal to doji candle form ko na market kal ham khi tham khe the nai lo tum kha market ka kal na lai green candle form da lai tum kha gravestone doji and form phana market hong ki ta na ti chu ama sa class ise chan ya lim koi malim ka mu thei de pt ha ya tu class ka explanation nam wa lim nam mu lo wang le tu ai screen share ka bor ya na mi ka mu lo salpa Kamu aja. mi lim ni ve de ama thil bo zo ki mu se mi lim lo win tu ai na tu ai nam wa morning star kan da tu ni topic di chu ka mu thei morning lo net ke su lo wa ta morning star kan da hi apoy mo morning to evening star na morning star kan da bang tinam ti le market hi down trend na ti ding an hi hing ning ne cho chi hum na ding kan da na market hi a hi ya hum ding a hi hing nga hum ding ta hum ding a ki chai na lang le chun a red kan da hum ki form ding a hi hin lai na aba na hi
alai hi candle khat a green ai lo la red chi red red yang hi thấy all green ho lo chu a size color pa ho lo hi chi a poi mo chu biam ti le hi chi ta bong candle alang khana a last candle a red candle size ta bong khat ma hi candle hi a green candle hong ki form de na hi chi morning star candle ki chu chu thum hi hong ki form ko ma le morning star candle ki chu ne thewa ka siran chu star candle ki chu a red candle alien pe a red candle khat hong ki form in tin alaya chun candle khat hong ki in tin abana green candle khat a red candle to ki bang size ti to hin ti te ni hi almost same size na same size hong ki form ni ne cho ti chu pi ti nam ti le ti chu thum se si hong ki form pha le morning star ki ti cho morning star ki ti chu morning ti ale morning ti le e ho ga gyal ni nga chu jingka ni so hoi la ka ta ti ne ya ni jingka ti ne ya ale hi chu ni pi ba sam ti le hope aba sa chu hope chu positive fa sai nga chu pem ti le market hong kal li tai ti ne cho ne them wa morning star na hi ta ba ma chu evening star ang hum cho to morning star ken dar sai jing live in am nan chu practical in am nan chu example in ga ba le han am nan chu ti ta na mu chu na chi na mu wa chi ta ka sa ka pen hi có mua ki ti di chu morning star ken da hang ki form gan chu market hi khi su ding hing khi jing lai ta hang khi su ding ti phing na morning star candle chu ai chu candle hi tabong candle form them khelo hi ya chu hi choi observe phatia bol ngai chu hong khi khi ing la ya hi tong pha jo velo chun hi chi candle hi last candle li ta te example in abana hi candle hi aneo khat hong ala ya hi last candle sang aneo ro khat hong ki form ta chi te a red han nang green han le thei kho lo na le abana hi candle khat a green khat hi tilai pa to na same size in the form na ale hi chu thumi ka sei na chu morning star ka ti na chu na le hi cha ko nai market hi kal na ding chance ta e kal li tai ti het na ta chu ne thei wa candle hi hing ding a hi nga na le candle hi khat pa ya hi bi wanga hit asanam wanga hit tal hi but lo chi pai khal tal na chi pai atolang pai khal tal abana candle khat pa chu chi pa hi candle tha green khat hong ki form pa chu hilanga red candle pa to a size hong ki bang na le a hi hong ki bang hi chu hi chi ka morning star candle ki morning star candle ki form pa bible le na morning star candle hin tin layang ka ji chu lai hi down trend hong ki form ding na hi chi chun amnan chu left most candle chu bearish ding bearish ki ti phala sun hi ding a middle candle chu bullish ang thei bearish ang thei doji ang thei ti nei cho alekha bu chu alekha not for chun sin pa nan he di to ka sei pa cho alai candle pa hi hitabongang thei ti nei cho ti a red candle ta nang le alai candle pa chu it can be either doji na doji ipiang hi thei kho lo cho ai wanga he abana candle pa chu a green hi thei ding na hi morning star ti thei cho na am nan chu tuin evening star candle yo to evening star candle na za thei wa hello chúng ta ra nói tiểu kia hè ra thì evening star candle chu pm ti le opposite hi chu ajo ato chun evening star candle chu market hi a green bullish market na heading market hi a khangjing lai market ang ki form ni ti ne chu evening star chu ita he kal ding market hi kal ding a ki chain le chun market a green candle ang ki form ding ichi jo wa chu market hi a green candle ki form han red candle ki form na holo lai pa chu na alai pa chu red jang thei holo chu red jang thei red candle ki form chi pa red candle pa hi velo chun hi chi pa last candle pa sanga niaw lo de na
abana red candle ki form pa tu last candle green candle pa tu na size sum ki bang de na ipa hi evening star candle na evening star candle icha ko na market na reversal pattern hum te tai ya confirmation bode hum khi di ta su market na lang vela tun kalkajing ilahi evening star candle and form abana hum khit na morning Là star sao phải evening sao lại vụ đi đàn em. Morning star mu pa ai wa evening star to noi la form le ro di la win atung la form ngai ji ne to market ka to jing lai na morning star to noi la form ngai na market che chung lai ngai aban le hemal pin ba tra de chi ni ai bo lo tu hoi hoi ai de hemal or bullish pin bar hemal ki ti khu che ta ti nei to che ta size ku le tun ki tan ti vet ta am nan cho na ai hoa chong che ta na ken ko ti ta bong ken da hi are hian lang a green hi yang le hong ki form ma le hin market hi kal to ri he ti nei yang cho thang pia na ai wanga ti hong al or pin bal hi hong ki form na hi va ngai to anoi la nga hong ki form ma le applicable di sa to market hi anoi lang ki ti le market a khijing lai market na ha ti red candle di ute red candle hung red candle abana hi hemal hung ki form tai ti na ti red hi mai te can be either red or green no problem ai wanga cho noi la rejection hemal huta ko ti su a sau ta khat amei sau ta khat hung ti sau tu na le ti cha ko na market tai ti vet ding kia hemal hung ki form phala to the he to a chu candle pattern hoi ta candle sin na ba ha wa pattern hoi ta ni hel wa le abong mong le morning star noi la form min tin abong mong le hemal hung ki form min tin abong mong le ni piha doji hitabong candle hung ki form min tin abong mong le hitabong candle hung ki form min tin hitabong candle anoi lang sau ta tam ho na abong mong le cho chu market hi reversal tai ti ba sa na ya ti cha chu ki cho di ti na ing chu nam nan chu aban le shooting star bearish pin bar or shooting star hi to a hemal ta jon opposite chat ke chu or bearish pin bar at pa bullish pin bar ki ya na pa bearish pin bar ichi hong ki form na di hi ta bang ham ti le market hi ama hong ki form na ding hi uptrend market ang ki form de market akaljing lai market ang ki form de na market tai kalding itai kalding na kalding lai hi market hi atung na ko na rejection hong ti ding chi hi shooting star jang hi a green jang hi thei na red jang hi thei no problem hoi thi le ho poi red jang hi ta bong ken da hong ki form ni ya le atp seinam ti le shooting star ti ne cho shooting star ti chu a ho heading a chu shooting star ti le a si som liang a si liang ta bong cho a si khoi ho na chunga ta ho liang da nai ya wang wa adi chana ho $1 ko na a si lian dan ho shooting star hoi mu pha ta hong liang na tai liang su cho ai ho le si hong hi wa cho liang to da na ki mu mai the ya yang la adi chana cho liang su cho ai ti la ti hong ki form pha le shooting star hong ki form pha le market hi tai red candle abana hong ki form ma stop loss na gi ko ya lai shooting star hong ma pa nai zo the tai ne cham na hi wala chu ki candle ye kai explain cho chi market hi wala chu topic tam ang ko ta lai market hong ki su ing lai ilai hi market khat chi candle pa hin candle masanga ten an valum alu tele chi pitina bullish engulfing
na This engulfing abana ta hong kalto ta hilai doji khan form plus sign tabang chi doji kendal cho doji kendal ai market hi ha zo acho hoyang ha lo azu hong ha lo ka ti cho na le hi ja decision la lo ti cho ale doji kendal va sa le market hi akal to ring la lal tai tin ya yang le chia zo pai lo ding confirmation nga ding bearish pin bar form ta cho lai na chi bearish pin bar na pb ting bearish pin bar abana tu chi wa he ipi confirmation ki kana chu bearish engulfing candle len ta khan form ki na hi cho candle yan ta abana ong kheta ong chi wa tum khazu wa he market in bullish pin bar form ta chi na le abana ong ta na dal mel chi ding chu tu a shi ma bong wa chu morning star evening star to chi chu hong combine form chi hi cho yo shi hoi ta nan lan thei wa la chu market na chu sum ikat dan ta ta alo dan ta ta ha ta lo na ilai ka chu confuse ma len sei ta cho to pa ma to confusion mam lai ka chu hello no class ka ala yo phanan ko confusion now mam to chu ni hello mam là lâu ha tun ha candle si chai zo wam ka beu te na candle petan si tua ka sei chu chi ta ya lên là sao ba khá bên đó nè ta chân nè police engulfing à chú ý cho lên nè cái chỗ bằng ta chú ấy để stop loss ấy sẽ cho hơi langa quay đi đàn nè stop loss chu bullish engulfing candle hung zo wa na cho di ya nan nan chu na cái candle hung ba la cho stop loss chu lang da chung khana candle bullish engulfing candle anui lang pa na chu kwai di la la chung khana na stop loss chu hit kha lo nya kwai di na ấy chú chỉ pa है bearish candle hung form kina le bearish engulfing candle hung kita tu chi na ấy chi ya chú bearish engulfing candle form mà hung chi su kiti ya chú stop loss chú hit sa di na aban le tuim bullish harami candle le candle hoi ta nan hit wa le adang ho si hu bang mang tin ta cho bullish harami candle chu very simple candle red alin candle khat hum ding iban chana chu candle a green niaw khat hum de a green niaw pa chun alin pai ho kha lo de ye tim ba red candle to candle ti hong ki form na ding chu chi hi mother candle ke ti chu candle alien hi mother candle ke ti chu anyaw hi le baby candle ke ti chu baby candle ke ti chu ti chi hong ki form na ding chu hi le anoi langa kunang ki form di lo hi chi alien pa candle sanga hi niaw za ding baby candle khang ki form ding ama hi hong ki form le market hi ilai kuna hong kal hi tai ti kha chu ket the he ti nai chu ai wang ki form di condition ki le market hi a khejing lai market na rong ki form de ti chu na ki ding abale hi chicken ding abale hong kal hi tai ti nai chu da na jam ga ba sa leu bearish bullish harami hong ki ti chu bullish ti chu akal ding ti nai chu na le explain pi dong
market ya hedging lai he tu tu chi hedging red to green ki helmet ta dia yang la hedging ai trong phật du hi chi về lâu rồi thì là hi a green candle ka ngi form di nei cho hi tinam tile bullish harami ti nei cho bullish harami na bullish harami ti nei ya ai tile lai ka thu chang ho hi hoitan ana sim no cho down trend market lang ki form ding hi a hi jing lai market lang form ding hi bullish harami candle hum beo phale market hi kal li ta ya kal to din chance tam tai market na 100% thelo ya yang la candlestick we are trading bo chun hilai ku na ya ki cho theu stop loss lang la dong khanai koi the na le lang la nai stop loss koi diu lai ku na ya ki cho diu market ni không kal ding na ta không kal green candle a red to green ka na ji a green hi a kal jing la ya red he jing lai cho itu harami na aban opposite na team ki nam tile bearish harami im kicho bearish harami ki pitinam tile tu a bullish harami opposite chu ya hi chipa hi khatpa hi down trend na ki form le khatpa hi up trend na ki form he ti yu hedging sa so na le nan chu chipa hi in explain leng bullish harami ke bearish harami ke andar pa hi market hi closing line market hung ni ti na chu closing ding a green candle hitam ta hum ding am nan chu ai ta wat de dia time frame in mal dei tung ria ki badi pungya sunga trading bolam pungka ya sunga pungka liam pungka karam pung ma khai ham kita hum kal pa tru tom kha do phale hilaya hi kendar bearish kendar hum ki form ding bearish kendar pa wang chu hi pa kendar sanga niaw di amba sapa last pen pa na green kendar sanga hi bull bearish harami ki tinai cho ngai tu bearish harami na bearish harami tina hi ya chu hi chicken dal hong ki form jo apana chu market hi hong hi su na ding chance tam roi ya kal be na ding sang na hong hi da pa chu red candle la kai khata chu ka notify da cho red candle hong ki form de na ale ama sa pena chu pitinam hi market hi bearish harami candle hong ki form na ding a chu anu candle to baby candle chu new jo ding achi chu hoi lang ki form den tele uptrend market na hong ki form de chi hong ki form ma ko na like ko na to ta to like ko na zo de ham zo ale stop lo chung nam phai koi de na le ti wa poi mon din am ban le chi wa to lang ka de hong ki chi tong ka zo ai bullish harami to hema lo to harami ji pan ji hila bearish hema lo to harami to je harami na copy phale harami ti to hema copy lo ya to na chi harami ti bullish harami ti nei to aji pa hin ana ji hila na notes kala na pa hin na rian ho ma ya aban le tu a hi tweezer bottom tweezer top ga beote tweezer bottom tweezer top ki ti nam tile a size ki bang na red to green candle hum form hi achung nga hum form phale tweezer top ki tia anoi nam form phale tweezer bottom ti nei cho market aching lai market a hi a red candle khat o a green candle khat a red candle path through symbol will nang a green candle path through it involved a size ni ki bang chim di na nam tile tweezer bottom ti na tweezer bottom ki ti phale market hi hung kal le tai ilai ku na buy board ta to buy boarding in top loss lang la rong khana ki koiding in market hi hung kal le chan chom tai na tweezer bottom na tweezer bottom ki ti phal anoi rang ki form ding market hi chi chu p market di ham tile a hedging line market na ham ki form de ti ne market hedging line market na hi hung ki form ding hi chi hung ki form ya le chi tweezer bottom ka ti tb tweezer bottom ai de tweezer bottom ki ti phala noi rang ki form hi ya chu market hi hung kal le tai ya na ki cho the ye
lại tốt na result top cái tiền chúng ta bằng mà cho result top cái tí chú chung là hi calling lại market nào cái form đi này cho result top cái cho result top cái chú market thì calling lại market nào hi cái form ding ta hum ding calling lại market hi cho red green candle hi mà sa ding green candle to size cái bằng theme hiu hi khát hum de chỉ chú ni pian ba sa dem ti la chi result top cho result top hi ja ko nai market hong khiri tai na lai na ki chu ding top loss lang long khana na ki koi de na result top thì ta hong khiri ki lang khalang pai akal hi de na akal ding lai market time frame chu hang pia 15 30 1 hour thì wa hi ba ji de chu ham na time frame chu na thì mà comfortable đúng rồi chỉ về là tu cái gì đó market calling lại market na hi thì hi size cái bằng ni hum ta result to kia pa na hum kita na ale anu la ngai result bottom hum ki form thì na amba na hum ka na illustration na example ngas result top result bottom na aban le bullish pin bar azu wa sei tau chu bullish pin bar ki ti chu le hemal ta mong na che ta ta mong ti pa chu bullish pin bar ta na bearish pin bar ki ti pang chu che cha hi ta bang ma mai bearish pin bar ki ti kam nan re han nang green na follow ti bearish pin bar bullish pin bar ki ti chu chi pa he re han nang green na follow ame chu sau de na loi lang ko na rejection ti hi ya na chi pa he le down trend ke nang ke form ding down trend market nang ke form ma le good chi pa uptrend market nang ke form de na chi down trend market nang ke form para ayo asi ta na de chi aban la he poi mo ke kha chile pi ham tile 3 black crowds ke diso 3 black crowd 3 black crowd ke diso black crowd ke di pi tinam tile iki hi red candle hi thum hi ki jom thala ahum khom yin ya le amo 3 black crowd ke di e ho het na dinga chu ki jom thala red ji ing mang wa market na red ngan sin pha cha ki form lo na red ni le thum le niam kha lo le green ke form mai the ai wang ta bang candle ke form pha 3 black crowd ke dia hi ji jum market hitting he ti nai chu na cha ko na ki jom na same case si ta bang ma chu 3 black crowd ale 3 black crowd pa chu ajo kan se ma bang le hi chi hi hoi chi up to now ke form mit na chu market calling lai market na hi ta he calling lai to he no han ebola hi choi 3 black cow lo ham ti mai the 3 white soldier lo ham ti mai the cho ai wa chu di na market hi ti hi re ta e kimi si cho na abana green abana red ta he kimi si le cho market cho jang pa na kal lo ya na ita he ita han ki form ding green ken da tang ki form ding ki form ding tio pha le hen red candle ki jom thala he thum hum de ti ne cho khat ni thum au ti le cho he 3 black crowd ki ta na ya reversal signal ta bang 3 white soldier amin hi ya na ai ho chon amin chu thu pi lo yang la candle pa chi mial chi wala boilo 3 white soldier chu 3 white soldier pai ti na ta bang ham nan ta adi jana so black hi red to hin ki bang bang ta bang na akin indicate dan so white chu le green to ki bang na 3 white soldier ki tipa hi pi ham tile market hi hong ki su jing lai market na hi am nan chu tu am nan chu choi hong mix le ri cho green can da form pha yang maintain am nan chu red can da form ki pha yang maintain tai hong ding ang pia chu tai hong chi su su cho tang chi su da cho ale hi ji wa hi green candle phung khom ha pai 3 white soldier ke ti market he kali tai ti wa sana na
confuse lo pina chi ka to chi lo chun market hi green to red ki hal to chi ai jo to green to red ki hal tom kha zuai 3 black crown hum na 3 black na ki su ta abana ki su pa tom kha zuai market hi chung ring lai chu 3 white su hum cho to na abana hum kal ta na abale bullish mari bujo to bearish mari bujo pa hai ka sei Mari bujo. mari bujo ken da ki ju na to yang lo me yang lo na chung lo lo hilanga pa hi lo di tin chu tu ka si te ni chu na te ni hu ti ta hi ken da ji pen chu chung lo ding anoi la lo ding chi le bearish mari bujo ken da ki di chu he ha lo pe chu am nan chu chi ve lo chun ta ni ve lo chun akal to jing lai market na hi chum kha wa hi bearish ken da kham ki form ma chi wa hi chi pa he ve lo chun na ato yang lo ameyum lo na a week sum lo line ki kai pa hit banga adi ken da di jana si ti cho ai wanga hi bearish mari bujo ken da ke di chu achung no yum lo ti na al ti ya no form achung no ji wen ga di chu hi ji ken da ki form pha le market hi su ri tai ti nai cho a hi su lo kha yang le bullish engulfing ken da ram panin aval humam khat ai nga lo le na market ku hi su re ni abale bullish mari bujo ki tiang chu hit bang mama chu hi market hi bearish mari bujo ga sei dinga chu market hiung ki su lai ta chu market hi bullish apa ga sei dinga chu market hiung ki su lai chi am nan chu ita hen hung te ang chu lai amai atung na mai noi lang mai de chu ta ale chom kha ju wa hi bullish mari bujo ken da hum tai tu te amai atung mai lo na le ita chi pen hum lo week ten yum lo chi ten ni ka su mang de chu na icha ko na market ba sa market kali tai ti chu atam jo ana adang hoi na chu bullish mari bujo ken da hiya bearish mari bujo ken da ke ti chu up tre na hong ke form ding amnan ju bullish mari bujo ken da hong ke ti phala market hiya kal to jing lai market hi de Internet nó hơi kita he time calding som khat zo wa hi ETM tile candle khat hem khat hi amnan chu bullish candle bearish candle ki te bearish engulfing candle hong ki form ta chia ko nang zo thei ta chu chi wa hi bearish mari bujo amei lo na le aljim ba sa market chu hi su ning chan me tame tine ta na dunia he candle zo si icha yo ta candle hang pia poi mo yo si na market na lu nya candle si tu ai velo tu ni class amnan chu class sa hi la bedding hi candlestick nga hi adang hi technicals adang dang ho hum bia adang wang chu umbe se ta lo da tu chana ding ai na tu hi mabana hi amnan chu in bo kha ding wal le hum ding chu phem ti le mabana hi lekha bua no swa zaw dem ke ya mabana hum ding ho chu ga sei lang mabana class ai la di ho chu example la chu bana hum ding chu bana class ai la di ho chu sei le mabana class la ding topic ho chu nyau khat ga sei lang tua chu le candlestick pattern nang ki chai ta tua mabana la di hoi le technical
technicals indicator so in that division na technicals indicator ya in la di ho division sile mas pena chu RSI relative strength index den abana chu MACD moving average conversion diversion kitin den achumna chu le moving average na moving average ho na abana li na chu le adang biha tua nang nang na lang hum be lai chu ichumuku cloud ke tio ichumuku cloud muku cloud abala ngana chu piam tile Bollinger Band kiti holoi Bollinger Band kiti holoi in la de na ichi phala chun chat to ke thori ta chu kiti nam na hoi si RSI MACD moving average ichumuku cloud Bollinger Band ta ta alo le adang dang chi technical fine ambale topic om chuka chu technical indicator ha cho hi topic hi exam kharum tho chu nira khalet ni niam khat involved deu khoi tai het chin god deu to hi ahang pia phalu chan ka phalu na lo chu offline a ki bo phalet na ni khana khu class khana hi kendal stick petan ni niam khat ki do be na online a hi le ha bom ya geo fundamentals in deu fundamentals are piam tu fundamentals are market hi news in ETN effect ngam na market hi news ETN effect ngam amman chu USD news and unemployment news and ha kha bam dollar effect unemployment news macroeconomic policy alole interest rate ta interest rate an su sangan su niam phale amo sumvelo chu hung kal hung ni minten adang dang hiam nan chu FOMC alole FOMC ta alole dang dang chun nan chu non farm payroll ta choyo siang hi kha thanai PPT nam na new sa trading bol lo wanga chi I fundamental ho hin PP apu siam jo chi wat kit na lai du ki jo phale akichai na langa hi in bol li khat chi pian tile topic hi ka si cho in bol li khat chi pian tile ichilai hi amnan chu market pattern ki pai in va deu cho market pattern ki tia chu topic hum ni chom nan chu market chu chi se maung chi pa chi pitina ham M pattern W pattern chi double top dang ti thei chi double bottom dang ti thei na am nan na aban le market chu am nan chu adang khat chu head and shoulder pattern ki ti hom nan chu chi head hi ta hen chi shoulder hi ta nang le chi alu hi ta nang le langkhalanga shoulder hum ke ding hi cha ko na chu na head and shoulder chi head and shoulder pattern ta ta aban le chi phal chun inverted head and shoulder pi na am nan chu ta hom market pattern pai hoi tai he deu na ki chung ria chu yum khel ke di na ai pile tun la ki hel chan to hi chana chu ne head lo pp ne head chin lo pi mamนี่เราจะเกี่ยจินทั่วหน้าจะเกี่ยปะหายมันจะเกี่ย kan sei num tu le a class notes ho chu hoi ten class notes ki pi hoyu si chu hoi ten copy win nang na hoi ten nang mo not nang a pen color chu a red to I will sketch pen to red to green candle green to hoi ten jang win nang a red candle ki pin ho to red candle hoi ten ji win nang na bunga hoi ten ki maintain win nang ki lo chu khonung chi chan ge yang le na hai mi lo ri ta chu to a class la ing lai wa chu na het to ki lo ri chu ai wanga chu san ding a chu nan het lo the chu example a chu market na chu am nan chu example a chi MT4 am kha lu ngate market kha ga be te example new pen aga se ding to am nan chu gold market am ga ju ga lo te am nan chu chin mu thei ba gold market am ga ju ga lo le na example a chu open chart te open chart na chu ga be lo chu chi beta la ken dalin ta kha mu na mu na le chi mayum lo ta bang chu police mari bozo langa red pang hi amayum lo ta bang am nan chi pa he be lo chu police mari bozo ka ti na jo a chu
cái gì candle cái bài na candle bài na chỉ có nằm market không liền đâu ta cho anh này candle stick họ chú gã xây dựng chú lại về lâu tuần market hiện calculating lại market rồi hiện tại calculating cho trong khả dụng hi bearish engulfing candle form ta cho chi na bearish engulfing candle form candle din ta không được form chiu apa na market không kita cái về lâu tuần nuôi lang à na le abana chỉ về cái lâu tuần thì lại candle khát em mà Có pen ni pen ko ha ba. Red pen. em mà na le chia cha unform kit chia cha unform phana cho market không kaltau ta ale trong khả dụng về cái lâu tuần thì lang hi vata doji candle khát unform kit na le doji candle unform alai pa về lâu tuần chỉ pa cái gì này alai pa na doji candle unform chiu wa hi tn form kit ti chu graph ton doji form a market hong ki ta amna janam kana jilai ka hai noi si lo cho 1860 ko na 1854 ki ki tiang chu 50 pips na ila hong ki cho ala chi ajwa ka sei pas be lo chun hi ji candle hi pi di ta market hi hong ki su ring lai market na hi are candle kha to green candle hong ki form pa hi pi candle ti ta ji cho hong ki form tweezer bottom na le size ki bang ki na le tweezer bottom hong ki form pa na hi market hi chi be lo chun hi chi candle ka sei na cho na lai na mu wa tweezer bottom on form pa na hi market hong leng to ta na ale tweezer top on form na candle mam tiong ju ke ding a candle hi phatia ba na la chun morning star evening star tiong hong ki mu theng weta anan ini chung den ipi candle form am ti hoi ta ki ba ding nan chu 30 minutes candle ga be lo han 30 minutes candle IP mam yang available to EPT candle ti bi hom nan zoi hon candle khat zoi min pan the chu chang ham nan ilanga candle mo EPT candle in ta khang chi abana candle neu khat mother candle sanga neu jo khat hum na bullish harami candle ti the cho chi na ka ya ko nam kal anan ti chu he adang ipi ne hello na boy naw mam na do no mum na do no mum lo le not cho chu phaten hin ji binang na ki na panin not sang chu phaten khat ve bel hautin na no so cho khat ve ai chu aban candle aban ni cha ma sang win a next class pa hu tu chan yai la lo na het lo ho revision nan ne yutin na no tha tu na i no wang la tu ai class hi hoi tai la wa le class ni le thu ma he i chai diu te o ai ti ya chu aban pa ro chu na i ban pai cha ma sang win na ho i pi ham na